Yeah, for my boss, when you my far, or area boy, or my Ghana, any of my thing, yet it's a point of my farm, my mama, any of will be a nano, area boy, or my Ghana. And the next 7.1 FM is rocking. We are blazing. Slowly, the world is done. I need clear morning. Okoman Radio. I'll sing you a song. My people, a voice is calling. We gotta get a little more loving. Okoman Radio. A new day is born. Get up, get up, get up, get up, 'cause it's good morning. I said good morning. Got a good morning. Sister, good morning. Okoman Radio. All right, so good morning once again. Get out wherever you are, get something doing. Become productive, just productive. Maybe never will say yeah. The boy, my mama chat up hey. Yeah, grandpa German way. And the said, get up, good morning, get something doing, be productive. What can you say? Oh, sorry, na PBB. Found sack. Nama osum ran fast. Yes. If you had to say, Yamedum. maybe I to come. Oh, they che. Auntie Vic. But you. Mama Victoria said the guy. Oh, he did couldn't to show. I couldn't say, Medasi. Asida. Missing for net me. I'm on your free home. Missing for I'm for a brew. Missing for now, Omni Moana. And I'm with you any cake. Why are you? Well, Bema Monaco. Adia, what the Bemo. I was missing. I was to mad about Finny. None of me because all their family. What him say? Oh, God, so busy than when same year and fast born in morning. Artisans now. On him sad dear, oh, ye cement 200 bucks in a vessel. Also, what 50 crabs or bois. Also 50 now. Obeying the daily mark no. 50 nisa, which now, Uncle baby, on 5 being called baby, Umyebi, 50 nisa so. Oh, opening. Okay, they 50 on one. I'm you. Any when you're ready, I'm ready. Sorry, why do? And we do by one. I'm with them in Cannibal. There be. Now, deny it. Okay. I'm glad to hear you. Oh, I'm Adam. I tell Brandon, and who ye? No way. I don't say, when you know, Nicasiano. Dear, but I'll buy a bonko man, son, a bonko, gas on your dear. Ha, Sana. Driver in a banner of a fan call. Penny said, Ye and a poor bum. And Tana pay a manachi. A yedo, so manachi, Sicoko, and name in penny for more. Or more, my brother, my maybe your friend, or a beer and tell you beer. I know what come. Oh, yeah, that's on a morning. Say beer. He said, I'm required to put them, and I mean, my beer so called my own kind. No, I was from Kakran, no drone. To say bia enti amabusu nyina yakọ em say o madina otweda no o me asonte bro mbe yie no na mo ya be ye so etimi famu a to say bia o ye gudu man say me se me kwa toda wa bo ne ho okọ me se afa na mabo my late wa tane kente kakaka no yimi na me ama me ni ade enti o mo dwa no so wo de no cresem ni nyame ni o mo ya de papa na no hu ayi no ayi shortcut when you shortcut we ye then I be an idea na judges for one more dying and then you court back or twice in the idea no. Now you share proceedings na and now say a judge for dying Okoman Kasa no. And now you go buano and not twice you go buano and then I'm a poncy about tempe will be from Sana Motia and Canadian one ye must make you Okoman Kasa dear must if we didn't and I'm going to Okoman Kasa when I say oh eja we de wadaroma memma mpanyi fast wate na de ne bi okum enkran yenwie ye una ya wata ko nkran me de eja
Meteya. Chrome, I was a Chrome has him. And na benada, ye hwese na ewie mobile brain besi akọ na ye famwe hokoko. Na ewie munye. I say 24-hour forecast for Ghana Valley from 6 a.m. today. Signed by David Quay, meteorologist, 18th of October 2022, coming from the Ghana Meteorological Agency, located in Accra Airport. Partly cloudy weather expected this morning across the country. Various sectors of the country. Sunny conditions are to be expected in the afternoon with intermittent cloudiness. The evening will be mostly clear across all sectors. Early morning mist, or however, from the coastal forest and Philly places today. The weather temperature in these two towns, that is Accra, these two cities, I should say, Accra and Kofi Ansong. Kofi Ansong will experience mist of 60% this morning, 24 degrees Celsius of weather temperature, partly cloudy, 32 degrees Celsius of weather temperature in the afternoon, partly cloudy in the evening, and 27 degrees Celsius of weather temperature in the evening. Accra also will experience 26 degrees Celsius this morning, partly cloudy, sunny in the afternoon, 30 degrees Celsius in the afternoon, partly cloudy in the evening, and 20 degrees Celsius of weather temperature in the evening. D-boy. Yo. Anɔpɛ ne yɛkɔ sɛnea ɛyɛ ewiemu ne hyɛ no ɛbɛyɛ ne ewiemu bɔbrɛ no sɛnea ɛbɛyɛ no ewie ɛnɛ no sɛnea ɛyɛ David Quay ɔno na obutu nkan wɔto nkra yi ɛde fa Ghana ɛyɛ amantam dunson no edunsia no nyinaa sɛ ɛnɛ no awia no ɛbɛgyinagyina so kakra ɛbɛbɔbɔ afa man no mantemfi mu a ɛde kɔ no ntia ne yɛn wɔ mpoano adeɛ no yɛhwɛ a yɛpia ne atwea hwɛ ho ɛyie ntade hyɛm ne adeɛ na adeɛ nyina tumi akɔnkan ɛde ama kyerɛ ɔno kyerɛ a ewiem bɛyɛ hye ɛnɛ edua yi ana afei awia nso bɛbɔbɔ kakrakra ɛnɛ nti yɛ kwa yɛ bɛre nyinaa no atade hyɛm no watumi ahwɛ ne yie afei yɛsane ebedu ɛyɛ kofu dua sɛne yɛtie ne ewiem hyɛ ne adeɛ no anɔpɛ yi no ɛde kɔ no ebegyina ɛyɛ aduosia na afei ewiem hɔ no akɔgyina ɛyɛ aduosa no ɛyɛ mienu na afei anwumere ɛwɔ ɛkɔ no emu bɛdwo kakra ɛbɛyɛ aduonu ɛyɛ ɛnson na afei yɛde kɔ nkran a ɛyɛ anɔpɛ ibremu na bɛgyina ɛyɛ aduonu no ɛyɛ nsia na afei awiem hɔ brɛ no akɔgyina ɛyɛ aduonu no nson na afei aduonu anwɔtwe so atumi abam na de nyina atumi akɔnka nti ɛnɛ no sɛnea ɛyɛ wɔ man no mu nyinaa bɛtumi akɔ ɛna David Quay ɛde abrɛ no ɛnɛ no awia no bɛbɔ kakra ɛne ti sɛ wonam a na watumi ahwɛ wo ho ɛso yie mo nso a mo hata mo nneɛma no mama ni nkɔ ho ebi a na nsuo no atumi adi akɔfam nti ɛnɛ sɛnea awiem bɔbrɛ ɛbɛtumi akɔ afa ɛna David Quay wɔde abrɛ ɛwɔ Okoman so a yɛato apete ɛyɛ ama yɛtiefo nyinaa no Anapa fa kese ma Elisa ya omadaro mananapa yetimi ede amaneboya brewo Elisa ya ene paper company limited aba kwamoso kwapem north twada so ene eboa ema tissue ne take away for use ne use office round one bi ena ne dije ne nyina eba tissue paper works dia Elisa ya kosua crate na ne nam akro crate ne nam here da bi se ye je ne nyina etolo nyina wo kwamoso Elisa ya wadaro ma ena sa kwanya aba ede amaye yefie ni so enkyere paper for mo paper take away ba kwe di say kwame curtains no ne ade ba chaw ni nyina aboa no na yemra emewe ne muska na yefa enkoye adwuma no anopai yeda empanifo a woda Elisa ya company no ano yeda nyina sese obomoden a ebo adwuma so etisa oboden afrem pani na enomni kita ho ewo number de betu dwa yi so ofra na wo paper na waka opese oye agent na no so ni pani ade komo 0244403090 0244403090 na ni panifo ade komo asaka se enkoma doctor opoku benson zakari and say pagem o prof prof and pay emo ache mama ayaw so tie nka Elise ayaw oni ade company de to sai adwuma din ni adwuma so awabo but pa waye pa wabo and pay o se emo ache ye papa entoki siedu chairman and pay grandpa also tie nka ye ma wache kwame esem okrom ha na ebi wo ensem na edi kind of pay say na ye brada 18th of October jumadi so bi because wo kwape hina himfie wani di akire amani di akire em se be mo akọ report chana obodin awia na we ho available ene na empani ehwe na wonoma dane tumi se president ediama osiade kwesekufu na no ada ena abrayi puma kwa na saka ne gazette enti na ho akohia se acting president of the Treasury Council Irejan Kwesi otobo ye abruhini anafo ehiro ne adonte hini
Is it right? I don't think yes. On the actually, and they na and work so Germany ra na also na funa mu na otoaso e di free ho. Enti ene nia obedi hujuma e wo kwape na himfie sanse treasure council no e hwa na osia na oyo mo niam enti ne ho dwumadi e bekoso na ye be se report abefa ne ho ne be si nyina e wo ho. No twemu a ene so se mo krom ha bebre pipes mu ohwe mu akwame enya guru but ye hwe we ni ye se ne ye bedane ama osiade yo na ene waso tumi mu se present at the ma Okoman Kasa council. What are your expectations so far? You might have for nyina chemo bi akwa babio. Se ne awudi kan eka no. Mse ya kan mpre bebre o ha se ya gazette na nya ba wie no. Afie di tumi ko hye yeransa no. Mse na ye ka se efa bi nso ebo nyoso na ye sre se nka akoma nyina nto yam. Nti eno no ye di tumi ni hye yeransa wie a afie ye ka afa no abomu no. Ene ne adwumaso no. Na afie ye tumi yes ade ni wie ne ka afa ne nyina bom na wo mu nyina be ano benkrom na fi be peja Okoman na agya no kwasam ne nyame nim ne se enye ye hanom nko a amantam dunso ne nyina ye se empumutuo ebekoso ewo ye Okoman mu ye se empumutuo ebekoso isi ye de tumi ahye ye wuransa wie no nsaka tumi nyina efi e prede akopem brekuso empumutuo bi ehia onhwe na emenkoso mai afi enye ahanko a ya se ahensa moment mu ase ne doso nti nia se ofre na wafre wono na waka nia se ofre benkum na wafre na waka na fi ye de simpuntu no kwaso na ye pia na ye ko isan se eye enatumi ni be se ne nsa wia afi ahemfu no nyina no e wona ase ne ade ni nyina no nso no na wakamu nyina nso abom na fi de pia na ba kope na ye ko nti me expectation eno no yes tie for say ye kasa aya mo nyiya no sibone say mpani se konfopone se kromo a otimu bi ye ntwen enwi de biada emma yakoma mukura ne susuye mu sesebi ekropon ana Okoman entertain pansam empare se ye bedwa adwembone etisa da bi empene sa say enra ne ebo kwesem pofo agyenwum bi osempo ni bebia ne ha ye ne etie yi a eyi a ema ye akasa enti ye sese tene ye ka no nkabo mu no enya dia edafam to da broni se ego aje ode hantan ne ego eto nchen na obi kura ka wo kura ye srew se bra no to da aje ode hantan to nchen no se mebe kwenku be kakra sa den na me kona ete ode to nchen e na wo so ye se okofru bi no mebe kwenku be kakra se manya na mintim da bi ye nsa dui ebia wo ne ye kwame sebi ohunum kekawa onye jo so ode onsa we akoko ko right huni e na pesu you ani ase a ye onsa we friend four finger na ne be ko maybe o wasi jo onsa kitoi sebi o ka from anim akoko kra pesu kana to ko sia da wa ye onsa ye de enti ebia wo ne eye nipadua ko ayi ebia wo ne eye na ne nyina so bom baako wakoma e pompi moja wo brebo so hwese ne eye wo sa wo ne eye kwame wani ehwade so no kwame ohuni etie pampan ene ade esade home wanu edidi ekansem editro ekanokre kwame dan kwa na wo kire se ni nti amwa ntimi enwura ehuni mu se heat efi ehuni mu ba no enti ohuni mu heat kwa so woni eye ena waso ya wo to da ne afa ayisi edi yi asum ade bi o mrefa ne wax sticky essence enwun enti 30 akra ntimi ni ena oyen so be kire no ema ne ntra kra nko wadwen mu o se nko be ka se me de ma o se ayi ntati bi awura ma dwem ne na ma dwem ko oye pa one enwun toxic poisonous ena oyen so be sa kire so eti nipadua ho eti a ewo ne ye eti yensa kwa me ye nan ye bibia wo ne eye wo ye hu na ne nyina abom na nipadua kwa no aye ba ko na nipadua na time ye adwuma enti esrese ye kan no ye tutu niema na no adansen bo ne ye kan ana nye radio sunsem ni so ye nsa na bia be ye fa chichire man na no a se ade adan kwa betina asomfie duanan mienu 42 years akufufu ansom ye gitum so ma anye o ma ansom ebia antwa yi wo se timi se sabre chopper because handi antwa yi ye hwe ne nyina mom konya ba ako menyini se obi ba o se ade okwapen akonwa no wo se masen me de me kwam de we akọ enkonwa e wo nkonwa dam ne different from ne yete so obi abo hu se okwapen akonwa ni no enti e be sere se eye continuous process na ye kan no adesere o ene de ye sere ye nkase pudo nche mpani se pudo ye nkase nche so pudo nche a ye dijo kwame ayi
abai no ɛyɛ si ahenefoɔ ne adehyɛ na mo na yɛtima mofoɔ ne dimati na ɛtima yɛ kama ɛde adesrɛdeɛ na mu na yɛwɔ na ɛnɛ no bibia ewie pɛ ya ɔsɛ adeɛ wadaroma nana anɔpɛ wo kwa so ɛmoakye da bi ɛka ne yɛsɛ ɔsɛ ewura yɛntuofo yɛde ɛnyɛ ne tuofo na yɛde adesrɛ ne yɛde srɛ so wadaroma adwuma no na no ada gazette ɛno asi adwuma sɔne paa ne kabom no na yɛnim sɛ ne wa ho braseɛ nyɛ sɛ abanti tonkodo no yirimrika papa yi oni din kita ho na ho braseɛ ne dwo ɛne ade na ebia position no ɛna nkrɔfoɔ ɛwɔ ho baako mmienu bi aba ne personality as a person there oni share such a fantastic man position is ana by age ana say say position be okwape hene no bi problem on but the personality as a person there oni share na ne din kita ho and he has a lot of plans for Kwape man. Yeah. And tell you now we can know where Ujanimu papers be the office me and Sakaya. He want as much as $5 million fund for Kwape man. And he has business partners across. He has friends and sponsors across who also want to see Senema to din na or bois. I feel no say be me two ensu. Okay. A be so ma 1,000 a pim. Into you say China no other health insurance 5,000 e be 500 enko 15 kwa say enko no be anya bi ene yenye nsuo ye hwe nipa no population wo kro no ma na ye de hu so okay akwapemfo oba kropon ye bi a nipa 2,000 amono kro me bi a 1,005 apred ye bi a 200 ni ahwe we kafta mi ya bajo be 500 it be the san no wacheche we nya mienu mo se no wache across afia hwe yegwa bebia mia ne tena ewie so mo so ebo mo ne ade ni nyina bo se I think say as fund no ho na odreye na wo hwe kwaf education fund ni ade a na hwe kwapem education fund transia ono omo bom ya paja kwapem fund kwa da ko school akese abe titi wa mai mi ntwa asem so abrante ba ko oba intense wa hai se hona picking na oba oba ye o say obese oba sua ade ni kakra nso ha nti se ne wano gu so a kan se na ne kwan so a eno no na empejam na fe nipa bebre na ho esa omunya sa amoa no nti yesese ni nyina no yenhwe na asonom yenu de ombetimi akon yenkase mo mkono mko a sensan no ebre madaroma yenye na nyefe na nye kamenta na opai no nkai bo aye de aba ne ade sre no se yewura madaroma ye ne hwan intimi tufo na momu no futuo enim emomu no eye kotosre chawpa bring back as a pleading so na entimnya kama afane kabomu a kwa mabe pajapa na mohwe madaroma we kukuwa mu nkomo na munni mukan fitia nkomo na madi mu fitia nkomo na mohwe na enema entimi enye kama na mpuntuo no se ne de boy kan no emra eja unam na wutia obi tumi ka ze ye ko chebi ko hwa se ne ya ye chebi ne ade say ekropon so betumi asa no kwapma betumi asa why not it could be better why not very fast and better and you know tumi na be di you ran say wie ne no ne hian en kabom ne ba na chese akra en pejaye ne ade na chese ye ko ye nimu anesa na akra ade ba ko nso wa mo ya akomanfo mu twa ada pa yo mu nsusu aho ana akomanfo mu na mba be kan ya asama ye mu kra mu ye info ne ade ye besre Ukraine ene Russia to ko minyi ni se Ukraine soja fo ngwa na ho ya fa man I mean say I na me person mutia say dan me ka se bi trom say hwe Chami Akufu you find the whole Ghana Chami no ka Kwapem Kasa na got fo an complain achimfo an complain asanefo an complain we accepted it say yes this is it and don't think that o come here ya Kwapem fo ye nwuma ho into ho ba krom no ye dwuma en ka nsem bi ase dibu na bam yesi hu aponche no da bontia no so no ho ahwe me fa me bag cruise me kwa kropon ze me so busy as me kwa kropon sebi minim na me beye adwuma na beye me beye sebi me fo obi me ntwe obi pua me ntwe obi adapa kwa me ede na maye na akoba se mo ka Okoman radio ni hye niema we no munti da bia me ka se Ofie TV odiha okwa onye na adwuma na oye adwuma no na ne nia na angel for ba ha yeah adonfo ama ha adonfo ba aya mo fretwa madapa na se obehunu omo eno atwa madapa san se na mutie angel so difo bi ani no nyamo ne krom na enye nwanwa
and in some kind na no ye twa no eno me boy na na ye kan kwa me ya to nyampia ya dwaboa enti e ba na ene ye gazette any handover ne hwan ni se e ka bi kwa me kan tell say and na omo ye handover na station like Okoman obi club e bi na so pipi etia ya no be friend abrochirefo kwapem for me wa brochire nyina ha no mutie no mo hwe enti ni se e ka bi Okoman ka bi pa na me ka kire mo say you see na no hwe ha won si ama cement I'm on the air na munko cha don for no family so no na ma na koda kwa basco ya dano yo dano me mende yo ha na osofo bi ne ma 2 omo yirai na yo don't know ha no munko ho me nyema ya announcement no osofo munyema within 30 minutes we boy attachment and for there but obi so ko university wa ma ko be so be nam we bo so me miensa mo fa nko nam ho you see ayare ho de won ne pa ne pese ya ne ese no ye de ahensem fra bibia se be betom no wonante e kra ahini o we fa watade e so we fa enye emfasa anye we understand say yes akonya type prepare understand those things we say what is but why ye adwuma na se bibiba sa o yenka o de munya yenka bi o de enyai yenka bi I don't think it's right. Yeah, radio station we are supposed to speak for the community. What am I say? Chantama de ende eno de enye kwese kufunyo himia. Ye chanko ko de enye kwese kufunyo himia. Ye chanko sha de enye kwese kufunyo himia. Ye kwan de enye kwese kufunyo himia. I mean you see sa na ma we mu no otititi bia. Sebi ye be kan sebi o me kasa sa no sebi o no o ma dwen wo fom. Sebi ya pa. O me kasa sa no sebi. Mo fa nche me o ma dwen wo fom. And you see, we will not toe your line. We will not descend to your level. We will not toe your line. You toe line. And then you open up and say, you see, I hope. Oh, a bit of make us a ne yet okwapim ha and for that matter cropon or humanity. Not ye handy over. Treasure Council major program. Yes, in this Okoman, by near can and can a table bossem. How will we even feel? You know, one of the Mohimian program that Rebecca was on the media station, ever cover when back home. A brand back what they call Rock TV first time. And no shamo, no so baha. Now, Ochana, oh, Maba Mubefa. Okay, Ochana, now, no, yes, city of them, a gazette, city of them be fine. You see, yet, hey, Mumman, a Jumaha. Moon, ya do we see her. Na no na wo ka se okrepa pa wa kam na no bi hu oh obi aba no ka sa ayati mo ayi akropon so be hwe nkranse bi kura ntomo ohu ade na esi han eye mode enti e make use I don't get it come I don't get it no ana say na o kan no say bi ye no mo atena ana ye no mo anete ye ba me say bi ba say bread ma be ware we akropon nipa dodo egu akropon ha e fa ye bread for and he said, which I mean, be a some lambast minister, na a tramway. Now, a cabum banner a year, Jume. A funny afano, a cabum, no mujitum, okay, but transform Joshua. And as we whom we asked Rachel, and the Srana, yesterday, Kwame, Srana, yes, and I have a Koman, yes, Shinimoto, Crabin, so I can't press them. Yeah, and yet they ever had it for. Now, a bit of make us into nine handovano, and it's all Okoman Kabi. And they say of your TV. Or the atobro ahini. Yet we don't do that because a Asari station tea, because a Dr. Poku station tea, because quite much must say that the friend of Hoyao. I knew ne you binti. Says you know, Okumani, Munyam you know me and Sankao, not crony be any peja. Some of you know, okay. Now, Papa Joe said, Yelis or Papa, Obidupa, not Mako baby, I'm being yeah. Said you catch him, yeah. At the end of the day, Ebaye will be supposed to be a tria, but about Quesia, Yamienza, Yamienu, Yanai, Yakoya Nimanisa. We don't do this. Tell Boa, Nado, Debia, on Family Chromo. On Family Chrome. On Family Chrome. I just come to say, lesson. Na Sene Canon. Yesterday, Penny, yesterday, a cardom, yesterday, to 4 in your house, ni Page, as sim be anyone more, so be a discount. And they come. Obi Kasim be there, na me edit here. Neka sorry no, and a cropon. Ni po kan no your cropon you. Na say all along asare na me dey cropon ye chene set a cropon ye page cropon. Na obi o free cropon so hwe na bia ye ne ya na say o hwe se beto form. Okay. Na wo say say ne yes masa. Anyway, ya kawie ene no uwie pa kwam da ona memo akọ report meko na wakọ na ebisi
na abeka bi akira ma tiefo atie bi yi or they say lumba nyumbi o say pimpim do one pimpim pimpim do uko mi kroma krobia fe na saka Mko saka what show story him 1,000 lovers 1,000 haters pimpim do wa pimpim town and pimpim to town pimpim do e dey na ba Kwame e dey so na ma oh Kwame amada was there na ba e dey na ba o be chiri me atu body say kan atumi me mana ja me bro me bre papa na anom omu nim ya na mo frame ya na se den ayo mo bre me kan chiri me kama je o za wonu e bi out ka mu pu ana ah ayo mo nyina mo kan chiri sha na ja e kwa ko papa ho nyina ente su kokko obi anu me jati fita se bi o kafra obi afu obi anu mbio na ebia entitie ne osidu ba bia say wo fa no kre na no wa chatare foforo ka mo dia say yeah me say emranti okroma emu ahe na betima ka so komi krom kokko manya adwuma ma family ne me ba me kugu kaka me konkoko akọ adwuma I doubt it is obi pa na wo so meba be ya betena ha matena afi ne fe ko mfi minu ni Kwame obire emi nkofa abi mi kotwa obi mpoa mi nwie obi ade Kwame o dia say enti niam bi o na wo avoid ya Kwame e dey ne beba Kwame e dey ne beba yeah ma oh enti ayi space wa e dado bebo mi mu atena konya so ha mesi mi ntima nyem krom na meko na se kuntu hwa ne ani nchi Kwame se me mame Amelin me mame Osechi manfo sua so pani sim ene me ofa sami fumunti kodo ma se abusu na jema tum abo batrase enti bibi ha o ma se ko bo papa mane e mo ko bo mabusu afo mane okodo ma se ombe frɛ me na nim so maka Kwame ya ne amana esra se esi nundu ma me bi ba ware ye krom Sisi Janet okay ofre Reverend David Asantifi wakam ne mane ba kra ba ko chade school for the blind ha ba ko so Japan no wo say is a man fi ana mampo mo ba ko oba ye krom no me na fa ne se nua indi bi fa ba adwuma wa ha no me ba bia na e Mercedes me ko chia ma me no ne nua ne ma me e friend okay udru aboasa ahimfi no putita ne store ho no me ba bia na me refi ko chia ho na mbedre na ma me no wakam ansa me ba nka me kura bia de no kura bia nka me no bi krom na madi Sisi Janet be ware ye krom no ye fa no se me na nua ye nkoda nyina oba fiem na Kofi afeso a ode niam be che mama na me na so de ma me akoma no se ye sa o ma me no anabusu afo no twa to ho no enti ka me bae maba me die mu eno akra me hia baba be so nka me na abeto mo Reverend David Asantifi na me so mabusu ania ko me se kodo masefo aso me mu enti ye nya sa ni tane ne ma na ko apefo ba bi adwuma odampofo gina radio so kasa hani kumase ne ba bia amakwampo wa ye akan drama dia akba bia ye gini tumu ba bia kwatwuma ebre Mickey darling ba bia kwatwuma ebre me nua ba ko wo ne wo vision FM Kofi da ko o tie ja ma bra ba no mi say obso beto time kra be ye adwuma kakra o hade bo no si o Kofi akwanya no ho mami oton ne ma wo antifosti o police station ni mo kwa uni me nua na mo ne ye adwuma mo nso ne mu Mr. Hre no mo ne akwapefo papa Jampo obeya adwuma ko Mr. Jampo Mr. Jampo ozo obeya di na Mr. Jampo me nyo bi edi mani o me efse niam bi wo ho me emfa me ho I'm not materialistic person Mr. Jampo ono hwe amanfo Methodist ono hwe so Kwame okay kan ko fo ye ma no da labi ana ano yeah ye krom na wo ni mani nyina da labi da chame kuku de ne ma me ton beans on pass all of their life considered by papa pension the baby enti Kwame lady bi wo adukrom oba be order e wo ha Mr. Honoba osue okay enti me ne ni mani fa me ho enkame me bedu odi na mbeje odi enti udi mani sidai aya so da mesikwa na antikrom om same here ye via obekwa kofa report no ohimia ye program obekwa kofa radio needs to inform and entertain and educate ye nya se ye makoman ye nkabi nya no ye bekabi enya to fo mko ade ko ne ba ye bekabi ya bre abai light bill enyo bi na betua water bill enyo bi na tua adwumefo akatua ye de moka na aja ne ye ma ye de moka ye ne obi aka ne ye ma adwumefo ye de moka de usuna so ye ntua moka da petrol de kukam ye de ka kwa light ye de ka anase de yenye sa wanya bibia ma wase yenye mo no kro no ana mo ka no kron yenye mo no kron yenye sa
na aja se me no won na tia ne kwame na o se ya nya fe na fe no na bi so se mon ka fe no nkyere na ye nka ne nkyekere mu enne o me ka handover no aye ka se omanfo emwa na kabomra ne ade no ya ka ne bone na ne asese ohimia odaroma ye hwe na ho so fe no kwame fe ne de we ebi do ma je ka se e na mo ohini kwese kufu na mo ohini kwese wabetena agbe kasada wasi atena ka se aka na sem kwem ka ntimase kwem ka ntimase madam tiwase mo do ma dwue bu ese na mo you don't do this so wo himia obi wo kwese kufu obi wo himia ada papa bi frɛ se amono kroma chemienu na zo pani asama wo kan die mehwɛ okasa mu a wanyi kyɛn me die na mekasa bi akyerɛ wo emu achemienu je se wo afane ba ko fa sa ofana wo no monka mom radio 20 men kasa bio oh aja dana na me ka se o mo se yen fe no se tutu ye mo anka o hwe wani ma na me se waja sana na asebesi na me ni ma ni wo baby kra jona me tro memra dana etu na sensi na da bia me ka se okwakuo se adoto emfani nsie onka se won fa na kra be deepa to da na minchi so mimpani mu na moyo na efie nsem ne nyema bi adigya se tumika kɔhwɛ nyema bitimi tena ha ba bosu mi na me nkɔfie so me ba na hyɛ se aburu so abusu na wotwe me no bia me kɔfie na me kɔ me ho bi na maduru anyinam na me nya akɔ se etu atomachi asba me kan se no kroponi na ekokroponi na me de nyame a ebe me den etu ne maduru anyinam na me nam kwa so na em se mo frɛ me chemsness well me kodre na me ka na me ntia popo na wo se me kofie entampani ampa ne nuane ampa na me bra na yiri frɛ buchira bom di anniversary Eastem na me ye program e wa ha so kaya Kristo sorry ne okrade ni ade mantimi akofie busuafo nyina afra ma na ne ade aba so me fie me di mutintima pa mantimi akoma ne kra no me nuane mo kɔ no ba ko ne kuro man krame for some anniversary o ma sidan wo bia no mama to na ntwie de nyina mama so ma je pa adwuma foforo mintimi fanya ho ma na ma dwen se wi a metu mi kako na minimum time schedule me wi o nam ha saa ko full planes akoye because of Okoman radio ne dwumadi amidi nti kwame be na otwi ekomienu na mni nuan kasa ya ka ne ha ne ya sema ma me transmit so wa fe na ma konta no kre be kasa me kwa America so a omho na mete me kwa America o fe na mete me ntoduane me ntwa dan ka me nto semina me nto hu kwa me buy ya shopping asa is kaka on my message na me ye event se be ya ne ma be ko enunti eto dia ye kan na me ntiapo me kodue no emu ye din me na mo kasa ye me ko hospital enti bra na otwem ya no na asa mo ye announcement ni ade ya eni be do na ese bi ade no akofom kakra wo be pagya na ukofa oyeni ne ya wo ne ade aba na koma be koturi wo ti ate entiam ya mbre na ne nyinam ne hwe adamo wan pani betu what am I say yeah ena obi ya osibia ye ka bibiti okwapeni no we are thinking say ebia statement be out we pick it from there come what I say ebia statement be fi bi ohimiam so aba ne pick it from there in all ne ebon pa ma abranti minimo no wayas no minino tena ye ebon pa say ne ebesiesi mo ne nkwa na nsaka ne nkwa from there enya tie say ye yi no waba kwamoso ene ade send bo ma yasi yenka we need to speak as it is now enti numu wa na eso ke bepebre na yakanenim em se bre ba ene se kokomu obi kokika obi nze bi enti nya akropodin to kokomu dey that was the day I said then we need to talk about it and we condemn it, say we don't support it, we condemn it outrightly. Say the fundamental human right of every human being is to live. You can't shoot a human being like you're shooting an animal. Now whatever it is, okroponi no okroponi bit me akasa, and yet it too same. We spoke about it. Yeah. Say we ne kakokomu nsebo. The more I walk na akuma eba na owesu di ya oni ade. So we just as it is. And now person ka akuma na munyim so akuma ka bi edi mu na afede mo so ana mo kasa sese. Person ka akuma kasa. Okay. Now we come back to the issue. Now no ada it is a branch or two no.
was secretary 2 or 2 years back or 2 a pike go baby nyade. These are new ma. You people can still have your press conference and talk about it. Leadership can still appeal to cooperation or to National Security Council and ABA. What right has he? What these are near you can ask. And for instance, Brighton, you because be Bamuhina Kwada. I don't just Bamuhina also check National Council. I mean, you see Bamuhina to check National Council. What am I saying? Yeah. Acting President Robert Handover, has he been petitioned? What has he said about it? Eh? Okay. Now no simple just say what? Then why I found or a member of the National Council. Yeah, latte. Binkum or a member of the National Council. I don't think say but when he can say change National Council, they can still talk to him. Say beya Makadano, oh yeah, was Santino and their uniform. But the fact is, akoye efisem. Akroponsem, atamo say, do fiasem. It don't say look, more in akropo internal. Yet ye musi ni we na bibia say hand over there. Ye be som sapa kanfo. Na mo internal that issues are. Man say ohibia ka che ayifo. Amaka for say we dey amaka for asem mo hwe na monka. Enti I think say ne pay ho an ensaka no. Menka se ne mo pay enta menka mo meka ho bi yetia. Ne pay ho akropo an ensaka no. Ya ne say trans ne pay ho adwene. Kan what you say? Yeah. Oh bro ba no bi obi timaka say ja akoda no be pra no. Obi wa bro ba Okoman Kasa. Bonu ku na eku so wa na wuku ba. Ebi ne ewo mu no. Enti ayo munye Okoman radio film. Omunye Okoman radio film. Me catch them say na no Zongo Junction ni aye. Na ne kosusu bayi adum de ke junction. Gata no. Na no honorable say do fe honorable umpo today na no ya no kan also beye wo de oyo se ade ya kan nim so beye yenye ne antwime no honorable no size. Na ofa enema ngusu man honorable aboa ekita measurement ni ade no em say wo to na de no ko betimi award na ye de akoto so na e kama sen ya bo do sibi du kunsi woni de enye fe enfatan oh kwame what does it it at the end of the day ye clinic ye come say clinic and ya ba ye hu no oh no it is say which is which you know aja em say me aba no ye ka bia you know ye beda entrepreneur say ne no ade nyina atimi atodin a ne ma nyina e ko se ne a you know ye be ko na ye de ye ho empopo nyina e de aba ne be ko bia no na aja amanfo so anya ehu ne e ko na me de bia me ka asem say oyi asumdwe fi ho no mo a bibia no hobio enti asumdwe mu a bibia mpanyefo akura ba bedu yi no enkura mu ne nto aso saa na enkoye ni maja kwame ni nipa be ya ne aye no ni nkruma be Ghana fo ana why kan na nado be Ghana no enti de ko ba ya ne kwame eye body e ka hu mo asisi maso obo a wonim pa so wo asisi maso no be ka bia no obone tremu po obi no se ne o se ade adanko be yoku apma no eyi ne kan na adanko a onya ne ba bi ko ne kan was o ma ne yen eya ne won e de say yaka ko say eya ne won eya o ma so ne yen de say de ne be ka ko si na waja no e de ka say akoma bi akosoro emra film emra film na of my fan eja we da no ndo na me ka o ha no mo eyi the for the announcement about ready no yo okohwe se ne ba Michelle chief okaje say na my announcement ga great because massa nti what as say say man nyina back biwa me say aja ana omo adwuma ne yedi man ebi ne no ka say etu and na boy it transia as management as well Okoman Kasa ekita wait nti ye be ko kebdo o de mo miantwen na omo entofo ama me ye leader no ama me brebi and I'm ranty enso omo bre pa courage na hoyi obi an Kofi Korea hoyi ofri na amoja fie we try him yetia Dennis the then MC was akoda kon de me afa so pen no ojo an chem din sa manager militant or sa bomb pam because he wanted to go and talk to him at the time and Dennis epic room question J normalization installation committee has been part and part from us for exam okore creation me am show me meti me abre and net okore de aduane odidi no de si ho a Kofi ba obedi kwasi ja aduane okore ba odi can't we emulate these small boys ranti mienu and no mabomu ya adwuma se nuanom ne ade can't we do it
And I call me Eddie. Yeah. What the Asamucha? On fire in chair. And the Kwame the Asama can no morning shows. I'll tell them why he doesn't come. Because of Robert Snaka say we are or take or sandbroom in free fluent or back say we are no qua. Attacking in near money for Chane or Chobi. It doesn't work like that. Yeah, into your bed when what could that mean? And there could they, I can say, Miss Abby Janka, Mina Umeju, I mean, Penfobi cra. If you did my video and I say, maybe Yammy, I ne radio intimate me connection. I could have one any day. My phobia. Or you'll be a day. Why I will be Kwame? Because or your jumanity. And Kwame, dear pan or Katy Obi. Oh, internet, I will draw my best sports, my baby sports, Namako. But see, I hear. A baby, I said, a mobile cry into me who your mamma and your man and your boss no macam. And crack. Yeah, and crack. Yeah, dear, and Casapudo show. Indigo. Is there just your Casacrana or no, I would do not. It was the statement that needs to come out clear. No, your baby, a boon and ban, my bones are butchino, and I crooked to a shahono. Or say, and I'm more dead joke crow. Back butcher crew. Yeah, a boy. Yeah. Anyway, it's enough. Yeah, and I pay your dear family now. Ye de fufro no kra no e de bremo enura ye di ehun afufie wo ha no mo di ani a enu nyina ne se enkane obekọ na singing bafo yi to nwum a anwum no wo mo to show mutimu a obi abuso bebu na no esan se okobi wa no enkane ade na chese se si ade enkane tete kwa ye fa so poyes ni ade ni nyina aba enu ne Kojak Oral Care and Procode Kojak Oral Care and Procode na dia ba amendwa so a ebo papa na Kojak Oral Care yi na ede ni toothpaste na fe ni toothbrush meka aposin na ede twi ese no omode aba na ede no ahode nura ewo mu no jai so we super president bia jai na okwa o so pe Kojak Charcoal Toothpaste Kojak Charcoal Toothpaste eno na etimeko bacteria na omtutu simu no okono nyina na wayi eno ade afi wono mo eno achi wo so pe charcoal toothbrush no eno so boa papa enti wo de charcoal toothpaste na good ni toothbrush ne so na do ro no say eno na gigra omo style bia no nzi mu de twitwa omo se no ezo tumi twitwa ni vertical ebi so twitwa ni horizontal ebi so twitwa ni diagonal na wonya Kojak ne yase be twini bia no ebe ya kama de ama eno no ebe ma wo se ase nam no wo se achi nam no aye din obi ho no ma odidi wi a wo sa fe ne se FMFM no ene ka no electric shock no wo se ne FMFM wo sa na se wonya charcoal Kojak charcoal toothpaste no ade twitwi wo se na ayi sa shock no nyina ade afi wo no mo eno achi no ne wonya Kojak mouthwash no now the udi ahoro wanu na se wanu ye kama ende bana okwa asoro na ye tonwum a ubie wa no na tonwum asem papa bia mati oyi na je enije no abamo na bruso adade nyina tunwa konkan kama edi amao eno achi no wamo de amo special pro code no edi aba Kojak special split code no edi aba pro code obia nim se pro code e boa ama se uti eya wo ya ohun adodo kakra na nya bi no no mo a na atumi abo eno ana wo motum nkyene ahye mo kena asabre mi no kasa die wonya Procode ni bi na no mo a ebe boa papa ne kankan Kojak for de no Kojak Procode no wonya bi na no mo a ebe boa papa o de okọ drugstore bia wo se wo pe Kojak for one Procode no ebe ma pepunu ebe ma eti ya wo ya ebe ma asona ya wo ohun mo etutu nyinara ebe tu nyina fo na fi waposo a ai den ede ama hono munya Kojak one Procode no bia wono mo a ebe boa papa Kojak Oral Care and Procode me kire Kojak charcoal toothbrush and ni toothpaste ni wonya bia ebe boa papa na fi omo fluoride na ede ohuru anum ni ade no enso nya bia ebetumi aboa dodo pa no de pododo atua Kojak pharmacy eno ewo okanshi and crime drug lane ho na obenya dodo pa no na wura drugstore bia mu a se ebia peace com no ni ade ene uche ho no mu wa don hwea no na fi ma me for sinimo mampo no ni ade na wo se wo pe Kojak Procode na the president na akwakoton so dia ene okọ sabiti ni mu ho no mu na okọ matiti ni mu ho no mu ewadu kromu a wo so mo ma Kojak Charcoal Toothpaste Kojak
charcoal toothpaste and then toothbrush auto toothpaste ni kura na brush na ehye ho free ye penny ye foi eno na sabre ko no ye beto na de nyina timi akọ nkan ma kojak enuro kojak toothpaste kojak toothbrush papa pebi ne betumi aboa wo eno achi ye ko Quick Credit and Investment Micro Credit Limited. Quick Credit and Investment Micro Credit Limited. Option 4, sell pesika putupru e dia adwuma loan e na opɛ dia eno ane se odo ani be kyeremu e wo ye Quick Credit and Investment Micro Credit Limited. Wo mo ahwe anka no mo wonkra me no kasa brede akwaban no wo matremu a ebi abedu ekropon akuapem eye mampom baby bia obozo mo ka no etwa wo de ka no twam atre wonsa wotini sa ni bremo na wagina won wugina wo ma eno asa wo de Ghana card be kyerɛ wo mo wo de Ghana card ne kyerɛ wo pepepa wo bete ne wo kanase na busia bia wo bia no wo so aginam e de amawo so de koto omo wo de koto dokono wo de kofa ensa ba beton ni nyina no wo se mo de anabra Quick Credit for wo se de hia ne Ghana card unya Ghana card ya fra won mo wo ba be boa ma de nyina tia konkan ma unye susu na wo de atua nti from sisi a 0302 0302 200 390 0302 200 390 and if 0596 920 833 0596 920 833 Quick Credit and Investment Micro Credit Limited. One de bosia papa no mo say London made simple. JDK Adom Enterprise. JDK Adom Enterprise. JDK Adom Enterprise. Able to mind aseman eye mampon emu. Ubu kwafo no e de wura mampon kromu no eho na wono mu ebutu. Adanse mu niema efi ahase ekopum awiye foundation ekopum lentil ni ya chechire ye de ensamso ni ombenya bi area ma wo so bi a wakwahye obi bo honorable wakwahye obi bo se mu de mo ntwan me container area amamo container ne de wo de wano aka na mo ho aka de no ibia na ebi ni ho Ghana ha ba bia o ton container ho niema eye JDK Adom Enterprise wo mo iron and galvanized pipe iron and galvanized pipes and which square pipes round pipe angle pipe na fi flat bar and which rods ahodo nyina quarter rod full rod 18 58 38 nyina no benya bi e wo mo asye ono cement cement aba Ghana no e makomako miensa ne nyina no wo mo ni nyina ebi and which eye nadwa uyi ne de bo Yesu asendua no a wo mo nadwa ahodo bia bi e wo ma so ye hodo mo JDK Adom el mampon akuapem was durable and affordable prices. Omoya dear papa 0244 42 29 533 0244 42 95 33 and I feel 0244 857 874 JDK Adom Enterprise. And as if we hine baako and no Adom live band Bible say monfam pintin nsenkuni senkotin engo shia Kristo kwan enti se wo ya sorry wo ye crusade outdoor engagement wedding pap bi na wo bo wo be 1 year anniversary wo hia band be bo kama ede ama e ma nkrofo asa minimo bi a wasa wa yi ase a ma increase in san body minimo bi a outdoor ase wasa ya e ma MC ka 200 or the 5000 and a koe me na me ka kire no ani say band ni nimbo on bo papa Adom live band me ka kire me no ka say ye wedding party open band amana bo amawa eno ane Adom live band engromata no miensa baako won kran baako won tema ana baako ewo ekropon akuapem ha wo fra omutumeti aka miensa ni nyina bom abegoro e de amount 0242 26 75 38 0242 26 75 38 Adom live band ye born ede no enko a Regenest Hotel abusafo ye ka hotel ba kopa aboa ama ene omanfo no obia ani gye ne ho na omo aware awie omo ye wedding na omo fi aburuchire eba na omo dan na yenya enwie ye omo ba bia da na aitse aburuchire na opepepe no eno ane Regenest Hotel ewadu krom akuapem odo wani achim Kofi Ansong no so no ono mbutu executive rooms, twin rooms, deluxe rooms, standard room, economy rooms, afia no conference hall and conference rooms. Baby am pesa motna conference nyina susu niema ho tewufo, teacher for, nagrat, doctors, lawyers,
Baby am try conference no ni nyina na bi e wo ye Richness Hotel. Afi de ne bi ope bia no kwa o menye bi e de asomo e ho no fufuo konkonte omo fried rice jollof rice ni nyina no ebi e wo aso e ho no mu. Hwe Richness fo akiri kwan e wo ye Edukrom anaso betumi afrɛ wo mo e wo amatofo yi so 0244 33 33 73 0244 33 33 73 na fi 0503 33 77 88. Richness Hotel was the home with nature. Blessing and Greatness Ventures Owura George upon Wuya Accra George nyamenti nim che papa George mo de ana ba chem ne mani bia na fa nchem krofo wo de unim ye dada fa ayon ne ho ne mani bi bra don the ayon ne den ayon kwa ho yan be se train de cha se fa tu an fa wa na de wa na che na se de nyina tumi akonkan wo pese wo dan no ho ani mu nyina eye kama edema no bi atwam a wo train ne nsa as wo fi efe mekanfo Blessing and Greatness Ventures for omo aso edema TNJ made in Ghana quality corner moves plywood and ketwa kaseni adantem tiles tiling cement and tiling chemicals eno achi tiling accessories ni na ebi e waso ho no mo afi eno achi no eye carpenter for any mason for omo tu somri adwuma ni akwa benya bi bathroom accessories glass doors plumbing materials POP materials water tanks and ketwa kaseni adantem eno achi nkania ehun ne ma ne de so edi dum no ina ebi ho no mo afi paint ahodo washable acrylic paint ina kwa obenya bi ewo mo ahwe hono Fred B and J meche Blessing and Greatness Ventures o ma ahwe ewo ahomatofo so na wo mo emmoa wo mo abotachi akuapem 24 hours 7 days 365 days nya wo mo ye adwuma 0244 50 7310 0244 50 7310 and if 0206 670 009 Blessing and Greatness Ventures wama se bra na bedi dwa na wade ayi no na wa na waye ya tu aso dozi ntwa homre Okoman Radio 97.1. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Time me on, bim, extreme home, bim, time me on, bim.
So he calls this one a pimp and pimp him time, and pimp him dummy, pimp him dummy, and pimp him time. I mean, and I pay Kwame, you best so I am Moshina, you have the bon crata who do them same back when you be a PMA. Kwame, be any so. Delegate Eddie Bar, said Nano Adan, Crawford, ye press Anomniade, and I do say, I won't suck Canufrata. Enra. I won't suck Canufrata, I was on Sacufrata, ne, on Sacanich, on no to me, and then you want to send you, so be you more as ready on permanent Pamnichina. Now also come on permanent. Oh, who's that? Meno. Namu Muse, no quite near answer down to 2 years. It could be here and call you reshuffle. Oh, so it's a board there. Yeah, bo, not player, not all born or no, sha, na man for a player be our top position in that home. Oh, Obi about Ronaldo made 2 top positions near the Ronaldo Mukwani and feature more. I don't much a boy, Ronaldo, if you Messi, the same thing. Oh, and it's a papa because oh, son, and China, or say 4 years ago, no, or ya dear. I didn't say young as one son 4 years ago. Na enedie almost yensano 4 years ago no ebia na papa yi ne penka oh unso nipa omunyisa na empanyifo ne nyisa ya na ebi hodoma diabetes ne pressure ne ade ba na 4 years ago na pressure and diabetes no na ma no enka no ho ye oh ti ebia ne no na pressure ne ade nti ne ma hwe dan ko yie na na so hwemu yie ko Ghana fo no so musu ni nyina ne se ono ne photo sound for them all mine no is a more ehye more eduna nko yi a ehọ na manfo no hwe se ke be yi anko nsan no se ono de one san ne nsan ne kina yesre aja se si a dollar that last time mo $50 bi minimkwa ka metombo kakra me prem ho papa na unu Kofi na ye me ka che Kofi se unya he me Kofi coach ene unya ba kwa he oh ne sabe na anko bibi nya 35 o se bibi pe me ka che Kofi se me ka me dollar na bro no ma me see this na me yusu nke ntika me nya na ma ba beje ne Kofi se David me kwa samade me ka man tie Kofi asem na no me nya $100 per dollar $10 per dollar and I do 12 people hasn't come to 12 about 2 weeks ago enti we nyina na ye ka se ono no ye photo sound for no I was also adwuma so ni oginam no ginam we had delegate anim ho a ban small scale mining now na so for akọ nam ho afosi nya bechem ni adom bo mpaye eye here Ghana man ye wara odi o mo man ye na assassin ni assassin na ayes ada ho ne say abama modi ana omani galamse na gwa me galamse no be ban no omba no say DCB o me hunu say person say mining aban na anyiwa ombe court na so akopɛ aban court mra court nhyɛ no de be 2 efra ko ngwane so aja o say for na ko for kwame Christian kan so onyo muni ana mu say enra text message bi ba hanom aja me say me sesi ababi amadu amekɔ adwuma mienu pɛ na meyɛ my radio and nyamesom no eno pɛ na meyɛ me say opa mo enka no kora maka asem bi ma don je bi say me say otoro kora wo ma nya serious wo wiase ba ko sesi ya Christopher wo mo nya serious ba ko kora na money enko yi a wo sofo de ofa ho ben money enko yi wo sofo ofa ho ben sa oye otimani mu bintu ofo say Christian Council you so omo ka biewom it's all the Christian Council kwa ya omunya no emma politicians oma ko bom pen na no hokra se galamse ni tuntwa nipa na nya na galamse se mfi wiem na eba galamse nya natural force nipa na ye etom so omampani momodian no nya no anya dia MCB na DCB a ompeso aso ye bi no be me tu and ahemfo na e ompeso aso ye tu ni mo omko ahemfo no ho no me ahemfo no mo nko kasa ahemfo na asase yo hene dia nya nya mampanyi dia they say na kwade boy na say some company na o man hwe ne sa origin royalties no ya they say na no some ayi omko share man share nationals of chiefs say ayi otumfo so atu ahemfo ifo say so motimi ehwe na obi betu galamse anananom ne ade say wo hunu ye wo you say otumfo me na anopa yin chan say woni mo ye adwuma no nti asofo ne nkọ no ho so say otu na ahemfo ne fo otumfo de na say wonim wo chita na so wo chigina say unim mo ye enti na wutumi fo no so nka unim anka wuntumi fo enti mesrep Christian Council mo nko na natumfo ho na onim mo nti otu omfo no onka nchom no munya preko pe aja sisi ya no o man ha nyina ye
ɔhene dia sɛ bibi pie ɔha no sɛsi a ɛna ɔman bɛbɛm sɛ adeɛ no yɛ meme dia sɛ ɔman na de ayi no krataa no ma ɔmo de kɔmpɔtɔ mu ɔna ɔkyerɛ nananom sɛ nipa ne nsuo no a ɔmo sɛ no nananom hunu yɛ mabɔ ama ne yɛ mene otumfo nam de asase no ma wa wote so wabɛkyerɛm so bi tu asa gold okurum hɔ wabɛkyerɛm so bi sɛ ewu nsuo a nkurɔfoɔ nya nsuo nom wabɛkyerɛ me na mete manhyia mɛde dɛm ahu nti ɔno bɔ nananom so bɔ sɛ ɛne ɔbaa no apɛ kakra ma gold fo bebree so ma sika ebi tu bi ma bi ne ade a no otumfo ɛka ɔmo nim ne yɛ den paa kwame na say $100 sɛm ne economy ya tinie rising cost of living Guta closes shops tomorrow Food and Beverages Association joins strike and the China kwa mo kyerɛ sɛ China kopon boa ombeto to stores ahudum and say nema mo ayedin Guta Ghana Union Traders Association say and they send nema ekɔ no nema bo ne ombeto to stores nyinaa mu ama o meye chop bar no ne food and beverages and sannens nyinaa de o magim say they abane hwe say nema kwa na ekɔ srom jom ho enye the business analyst and watch or say the Food and Beverages Association of Ghana will join members of the Ghana Union of Trade Association to close all shops in the country as on Wednesday, December 19th, 2022. According to the group, the situation is necessary because the government has failed to address issues affecting its operations. They argue that from the beginning of the year, they have accumulated losses as a result of the government's unfriendly policies. I see a kind of Kwame, Omo President, Dr. Joseph Obin, Guta President, photo that Credo, good stores are no I had to me and Kwame, and I know Sema and also Guta for Ediaba. Yeah, no question, Enra. Ena mema onana no mi sika na me ka jo so ye mo fanse samra because mo se sama na wache am to 4 cd enti 43 no 44 be 16 omo ntumi anto nam enti 4 cd na ka ye no omo to gbe se na be mo num be ye omo de enti 4 cd no antumi anto nam sisi ano wache no udu da usisi ya ngasema ba bekan aja oka na obi ati o na o se mo ye anti MPP udu da o sesi ba bi o moton eye beans no gobe no ya tro de abo ho se fisabre ko beans no ya to so ye tifi 3cd eko sesi am no ka say the methodist opposite beans bi ho no man for 20 yes ultra allied oil me na me ka kire I star oil na ya the beans enya billboard se fisabre ko beans no ye tifi 3cds edeko na se beans ananka efo anga okura 1cd a obenya bi ato ye tifi 3cd ekwa na fa se ja wo ma be se enan sister bi wo ha me money din o ma otwe enti anopa aja drop money ni be sen enti sene o mo ka se mbetoto ni mam ni ade no o mo se niema bo na ade ben na akosoro enti na o mo toto so enti eye no kura ni o mo ka no gise wo a ebi a wo mpe no kureka no obi anka se niema mu nyadin niema mu ayedin ye mpanyifo nso ntia no mu ntie yen enti o chena gutafo no aja mo se nyom nko wo mbeto store ni mu a ahoho so wo se e ba sanga Chinese for ni ade ni Dubai for ni ade o mu ta buebu so obi a ho bia so no e beto store mu na aja no kure papa se niema mu ayedin no kure pa gise obi a o mbe so be ka no kure some people can credit ya na ne ye kan obeka se ni mamu efo anopa mi ba efie na debate wo fie mi yesa ne ma ntehwe minamu suro na me koye minamu straight na me bae okona ma aja okona obi ni ne yire enya kasakasa nyehwe a housekeeping money so ntokwa na omoko cause we first we 20 cd 30 cd which me ayi mpunam ni mpushu kakra na ebi aka and 30 no oboa esi anchene 50 pesos nim anchene 50 pesos enim o de o se me boa ye sori a ye suma donzi na ni eche ne enkomandera maka ye nkohwe ne emra ka me enti o hwe daily searchlight etia honorable Abujinapo land minister was military to wage a full scale battle on Galamsey operators Abujinapo na Ghana military multi barracks
sebe Ghana yenko kumbia yenko hu nuansi ekopatanto kwa Middle East nom ne ade enti galam say de yemoko ye uniform yi mo hye cars ni petrol ni ade tuo ni ade mfangu ngomoko bo mo ban enti ne abugina po kana no a omoko kumase ni ade galam say ho kana kra che ka chama wuntumi ko bom minister ba kwansum me kan wa for ne minister no wa for ni we me na for kumase kan say ya so be say maduma wo ba party mu da ben wo sika ne de ahwe party no je se o pagya ne sa se nkrofo kita ne sa aye se wo bo minister ba kwani so ane sa ya wo se da bia me ka se Methodist asoni mpanyifo da government me tukwan pa Ghana had no for na me nche da ngura ho nkwohwe ho se ne ho tie ne voter aja me se ukọ me de bia me ka se galamse no ebegyiri sa ban bi betumi aja astopu no ebegyiri party me ni Ghana kesi me ni Ghana ne de akra wada wo omuntumi anya de betumi ye be kwa kwatena ho ahemfi asore aba ye ntumi ukọ akwanse se ya twotwodin esikwa ho away consignment football is now consignment Ghana the big men na yenimo mo Ghana nyina consignment honum but why do we do this to ourselves yenim pa say I say dem because inunu ye ho a ne asre inunu ye ho a ne asre and then why do we waste state resources against here could do machi and I could that do ya me say kama and I could that do ne one na me kwa de minya komo fa kwan bi so be fa nie say insu na mani nye ho insu na ss no insu akase e brim na ade insu na horo yempe kwan foforo bi so a nice way of doing it and aja soja fo ko omu ye nipa madam fo soja ni mimmo ni din librarian to kwa okobi ho no nya no amko patanto kwa no yeah I'm a classmate ho no nya no se ko patanto kwa no e be ko be wuro bi fie na onipa no sebe e bia fi ho no obi ewu na bi o good kakra bi da wana na dollars bi no asesa yeah enti omo mu kwa ko pata omo mu kwa ko kun ayi galamsi so mo soja wo ni mo kwa ko hia minua aja se makwa ko hia minua o kreni wo ho no mo me bo no ho ban yeah enti be ya fa neutral hands yan kra soja fo from ran say Ghana etimi kra ko jikwa ma ne be ye e be hwe Ghana Black Stars ma ye ye di Ghana ni ye di Ghana soja ni kwa ne de aja enkosi aga obaka se na me ka o de hwe minister we so protocol soldiers amuwom soldier for form protocols amuwom enti aja ukoi sa won ne be ho no mo hu ni pa na shada ntutu ne fa kire wiem the Chronicle Akufo-Addo tells radio listeners Mama has failed the truth test on unprecedented road infrastructure claims. Oh, have baby we had this atra ho nana de dia konyese mfie nsuye ko nsu ne na kwame era so bo mamadi kalam se mne yen Ghana economy na titia pansam dollar na ehuri atira na Dr. Bawumia ntimi kasa ne onam digital ayi na say health ministry for nyuma ayi agenda hwan ayi 111 ni anya no ne kana na when dey atwam ho wadaruma sa type of politics we na atwam na no ada krokwa ya present HSN krokwa so betu atia no na yeah osi sama okay no osi unsuro kra mesia fim enra na say na nado na kasa se na anyo no eso ni pa so better men people na ndi so better men onto men people no better men ndi say na say na sema enfa no ho we come voice no nam say papa no pacha na no say mo hwia me wanya first time and second time ayekwa eye bibi nti say enfa no ho na say na video bi wo ho no mo a me wo radio station back na yetabo video no na school ni bi a oko school na don ka beka say wo die woni da so ne me young girl I say wo die na girl ni su I say wo die woni da so ne me ba enti na don ka betimi ahwe o mampanyi betimi ahwe sa video ni bi atimi aka sa asem na a che lady na say ya to aba ma na ne mamu ayede se bebi a chichira abo na ho na sana no nti na o ka che say emu ayede na otimi ka che say you are not threatened say we oko o say ne papa video no I think I wish you guys could upload it o say ni some threat here to aba say nipa me of course obeye na so beye na onye na threat say wanya ye to aba ma ene ye mo amasema onto men people na beto men dis ene ye wa wasema obi so wonsa ese kokko to men people na enti wo kwa na beto men dis am so what
What? Eja. President, Nana don't say. Eja. Me say. Nana. Ati ye ma refrain. Nana don kwa kufu ado mampanyi. Ye party, party MPP. Campaign. Campaign no. 2024 campaign ebeko no. Me say Nana do ebeko bi. Me say Nana ebeko bi. Ombe ma adwuma no aye dia ma emu bi pa because unya ye do tna piki anachi. Na so microphone na ka say ye kwa share ha no ma campaign o. Adapa wo be hia ene entwe ebeko so no wonyi bi enti se wo dey some fans president no kra no ana ye mistake no kan sa asem we ya aja yesi enyina nkran mu ntutu nkran ye nyina nkran ni mu ntutu nkran na umasa eye ansen ya umasa ansen ya se yesi ye onto mayen ya enye hwe wo betu akato ma NDC ya so omo nipa no upper hand odipo bejina edema eye NDC no oba si o eye mo former president we can say mo de mo ntoma yen owie it is done enya me na make o waja yesterday enra obia tie o mo ti Okoman so news there ye fane de tumu amanfo tie papa itinanado wo ba no ambrase ne odwo ne obuo ni dia nipa esomu ali hwe so toma MPP aban 1 million vote 1 million vote difference you to abama we here 50+1 we there 50+1 na 1 million kwese go akire na sa me kan unfortunate asem we efi o man panyin anum eba sa no a na ha adwene na ba e challenge so yi ahye yewura John Dramani Mahama no krasem sa cha no enye ne che sa cha no bezo yi na papa mama na how no eti onfane mamu fane so de bedoje enye Mahama che kura emfa etina omsom to stores mu emani mu ayede na no ada dollar a drew 12 obi kura say ehwe ya e sa na kodu ayi e friend say 20 na ehon ne ehwe I am a four baby nam hatch say esika 70 ene manati apansam ko bi ko ntebe ni de ya hemwane ba de bachna financial analysis ni boy me tie odi okay financial analysis bi a friend anan ni boy o say ni yekom sisi ayi kura de eno no comedies you say comedies kura na 2023 ni mamu beye den pa mo beye den na ni ndi a o kire sa no enra say ye di asem nyina ko hye Russia na Ukraine tokwa ena fi ni mo dey say enra Vladimir Putin o release tube akonde ba akon a be ma niema agin nsem kura enji say sabri ya tokwa ni munya den ene de bibia hye Russia na Ukraine dia next year de ayewo enra me check ye no ni was 75 days you be call next year 2023 and ye enra no fi mu ene no ye 74 days in 74 days from ene o say ahwa say ni ma be ko afa no intimi enso ano ena enra na enra na uyi masutre say petrol e be ko soro no as say 1 liter no o say 1 liter na ye pure water ba ko no 16 cedis enra petrol John, my memory we had 4.5. And the enra no near what the buyer me ko fetch ko say e ke bi the mo assignment na wanya was right ko fetch me e say the assignment na say petrol ba ko ebo ba ko ba ya 1 gallon because 1 gallon be 4.5 liters. And they say 16 times 4. You're going to say 16 divided by 2. So 16 divided by 2. Now when you're 80 this. Yeah. And it's about 16 times 4. 64 plus 8. The petrol gallon comes 72. No? General assignment ya odema no. Resource abano no. 72. It is 72 no. If you have fee no moko edukrom if you be man say 50 pesos. Aye. And if you are around town, town running no, a baby a 4 cedi.
Enti sɛne yɛ ka sɛ nima bɛyɛ den no hu sɛ ni boy asɛm ɔkan na ɛbɛde wei nyina atutum no sɛne ɔka sɛ next year no ɛno no enti na kyɛ sɛ nneɛma mu ɛyɛ den nti saa ɛkyɛ na meka sɛ yɛwura na Danko Akufo-Addo the first gentleman of the land ɔpɛ sɛ ɔde ɛkyɛ no ɛkɔhyɛ yɛwura ɛyɛ John Dramani Mahama no ɛkyɛ no reality na hɔ ɛna yɛwura Duncan Williams nso ɔno nso mmra bio so ɔsɛ ɔno nso ɔarɛse cedi $1 no ha Kwame ɔyɛ sɔfani na yɛmpɛ sɛ bɛkase bi atia na sɛ nneɛma no bɔ ma Kwame Ghana you see Kwame meka kyerɛ sɛ nansɛ koraa no hwɛ nkwadaa ɛkɔ free SHS ne adeɛ a ɔma adwuma bi ewu nti kan saa politics saa maka wei ma fa mu wadi wa hwɛ yɛ wagu ho anim ase wade aseɛ wohwɛ ayi yɛfrɛ ne sɛ nsɛm a wɔ ha yɛ bebree Kwame Daily Ghanaian Guide and I don't quite near lunch. I'm at the almost lunch. Has done a great job. Akufo-Addo ne ka se mo na mpani ka we afa Akufo-Addo lunch Martin and Haiba House Akufo-Addo opens 174 million USD KV Kumasi Bolga transmission line for power export to Burkina Faso. He said the Kwaka Burkina Faso. Oba Sierra religious leaders here now I say ban all small scale mining activities now. Religious leaders. And I say what will be Baumia's message to Ghanaians? University of Ghana lecturer asks, or says that Baumia Alaji. A dear pass and Rebecca Ghana for says so much about. I don't know. I don't know. I don't know a multi-million question. I say Ubia Bibisa. Is answer Baffuor yɛwura Baumia edina yawe ɔno akɔgyina hɔ no ma etu aka ne sɛ mose montoma me kura nya hwɛ mose montoma me anya hwɛ nti den na yɛwura Baumia sɛ ba sɛ ɔba na bi sa asɛm a wo kan masa bosa anwum na yɛnti sa asɛm no yɛnya feed no yɛnya feed no na yɛhwɛ sɛ Okoman Radio say Nesa enka feed in the and I think that we will try to see how best we get this feed. Share senior I didn't see corner it's something else. But we are hoping and praying say on daybreak. That I mean do daybreak. President names 5 best performing ministers. How much you must win? Yura finance minister or and I down for Euro say go to and a road minister and so and Yura lunch Martin na ba queen na me hu ni ye ba queen ni we ni me hu ni ye yeah. But no one few hey. Mesaka voice me say okay. Yo. Obviously men can't yes, obviously David her voice no Omo to abadodo pa de manana. Obviously men can't yes, obviously men can't president. So Omo kwan no say president There's a bay omuya pa na 2024 on back to Banetia NPP. No problem. You do it. I'm saying people make those kind of threats. Me, they don't frighten me. Okay. It's somebody votes for you, somebody supports you. It's because they want you to do things for them. So I understand that. There's no need for people to go to Manya, say. I don't want to answer. Of course, the mayor. And about to decided over to a man this year. I was a man, no, me myself. Will be a song and in Timso, baby. And they wow. The important thing is that we have a responsibility. I understand the responsibility, and we will deal with it. Fantastic. Right. Now, the last time I was back, Hano. And I say, one out the cook room and out the cook team. A way,
eya kwanya kakraka na nka yewura beka se no kresem nema mu aye nema mu nkoye nemum se ne be ya ye betoa ye nema pa ne yenwuma pa ayeye ewo man mu eso se ne abre ne adon nyina o ka se free SGs ama manfo semi educated people aba nka monhwe na nka no kra no monto aso mfama ye enu mu ankoba na yewura koka se amanfo hwe se ye beto aba ebe ye nwuma e de amom ti anye nwuma na se mo se mo beto etia eye MPP a ene de is not threatening there aja no kwasem mpanyifo aka bi ebam ne ade no wo muntie tape yi wonfa anu yi emra se yewura kan yi a wo muntie tape yi no wonfa anu yi emfa mra se obi ka se wanye me kwan amame meto atia o kaiso to abama yeah kaiso to abama na man answer we ya akra emu hihye kakra emu hihye pa nyese emu hihye kakra emu hihye pa eza se basa na irish ma nipa ni nya wo mu nyina koto abana ma wo no amana hu se wanto amankura ankaye yeah wanto amankura ankaye se amanfo kasa asem no kasa asem no na ase wo de emu hu emmo ni hu bebre esa ne se ohwa yewura baabi a wadu no wo kofie wawie na dwuma se omampanyini a won san enyina bio nanim emma ballot paper ne so enti ni o kan nyina no se ne na obi ebisa ana se university lecturer no ebisa no university lecturer no ebisa no se the assembly na yewura ba omi akwakoka ache Ghana for na ebase woni align ade pim so se wo yala mbo famu a asem ba ka che Ghana for no ebe ye din kama ebe ye din pa sa se o ka sa asem we kire ti mamufu ebeto aba ne se me de mbo me hu a na ja no kwasem ebe ye din isa se ono no nanim emma 2034 ballot paper ne so David kwame eyonyi ana se eyatiye ma refri ana se ye dey ja ni mienu nyina ka bom because and another that I know was going around. Oh, share the shoe crowd in your campaign and they do glass more toward the monument. Nasane ubi catch us and Crawford Kasa one to about oh Munyabutre, a bay guso, Ghana Yinaso near the then Crawford yes, sir, threats limited Namedi and frighten me in stroke mommy who impulse me. I Jawadara own Ushia, the act of public speaking. Obo voice nitia ebiwa between nane boafu yeah nane bo presenter ni bisa nsa wiye no utia from the west ni mu no which is nane boafu oh yes yeah he was angry the best way to express yeah nane boafu oh yeah out of public speaking yeah who said but let me tell you something that happened 2016 elections 2016 elections yeah Party Benny win here. MPP. They won the elections in 2012. Yeah. The 2016 elections are another winning. Winning in 2012. Yeah. You know why? Abra na Ghana for can send through opposition na or hand time koko hand na party din 2012. No nya butardi na sem ko die court. No okom famu ko sitre na judgment pa no can say. Many court in so Mediatum Sans no. A man for dream one who sign. The international committee said this man is not as you're saying. What am I saying? But I'll tell you, my dear Nema will make kakra. As I can say, you work a party election 1. What lose 2. What lose 3 times on your bar, we have people from Ra. And ye be me. Tienko court. And the amount of money and the energy and the resources and care they be per MPP agina wono and the court mom ko kunto kwano now we on say wian and the cobas I me ka say krom omo to about afa no abrewa poso kita poma to aba we no yakonwa aba atna na Kofi na o za bi me ko mbe wia me mbe wian afra so mbe anyo mbe wia abrewa no no mu wia krada na ka beti but she stayed there. That was the impression created. How much has it na make us be actually Professor Mosbe we need elections no. That was the TFM then. He came there, or call house to house. He got there. I was on when to receive him. I don't be a business man myself. Obi a my head comes. He have a pay. Entina obi no ase bejina gate. Me na ye I didn't kita ne din come on there. As at 2016, na MPP
house to house no. Then this is the house as a jawe doves for Mahama, doves for Huan, the competency level. Kokore Dubai circle, and so they pugu, and so ni Kanye and Ghana for didn't want that. They want somebody who come to the level. But Canada no pure water, na kalipu, dome, na or kono did not start to move any other. That's what Ghanaians want. Someone they can identify with. Obi say Okoman Kasa okaya no obi hunu abe not necessarily no fufu no obi botre no age. Ghanaians want that. And yes, we say career no catch them say ebia say na say na chine kwame education go for ebia say the 2016 elections was won by Nana in 2012 when he took that action. And say over to obi me so wonsa enfa anko enkosi obi and automatically say wa say oh has it continued to this na we should be citizens, should be spectators. Now no ada ababa bi kana say no yadwuma FM station bi o kan face the country we ya pena pressure agency nyina da bia me ka say enei me wie na ese enyima diatiefo ni abaro no na and they be asari ni aban mu ntibi kwa nka mi pressure kokora doso o we see for my say attack but no kre ye you adio kwa me dey ya kan obi an record obebatie I was say enukre nana we dey anya wa menyini so kasa ina na de kasa anya no kwa me yenyi ntum se ebi an anya no ebi so na obi na trauma na nana kan se debi menyini sana no kasa nana sabi wanim ohene a onti afutuo no na teja na kan jire no Anka ibinya yewura Denisa miracle wabo ho modern free kasa pa dia kwan wa ho dia to ho aye politics akwama nkrofo oma waye case amoma wanyom sika enema waye obi okronim se mobitel tabra na ni bia me wo ka ho ne de ba akroma ma ateli entinana wada Roma se umpani film na we okwa homje ma ne sare nche kekankan sembi emma nipa enfan papa niema pa waye kasa ne ko an wakoni ade ana wada Roma dama bia unya ba bufuro gina mama Ghana fo say honde ankoye Council of State any advisors any ade we dey nana wada Roma me say imagine me say kono enyefe na da kwa de obetumi atwa sense say because da no ogoka okobana man okovanda po twisan say man kan yie kra man kan yie kra enti we dey nka chire kra man kan yie kra we ye man pania ya father for all enti behwe na ya kwamda ma bia yenya na be interview na ha na question we say bisana na no ayi the man say bia the media antasum ye mo akwanya na person ka say bia wan na fom ye na ka person ka ne say kan na person ka mentie yin say sa na person ka no enti say hone de ye kan obi ti ba bi say ye ntie MPP ni ade a kwame we ye ntie MPP say see about table manati onipa na o say anti MPP no ya bo table no am wati na sa nipa na o say anti MPP no aja ebe ni du ho a wo campaign no unkobi meti wo before papa from say ye nko mintimi nka say me nko ka be si wo come on fro monko hanum mintimi nka na monko no obi boss at preacher wa how are you going to defend it and ye ka say yanjin di say omampanyi na danka kufu adu ne ko ka sa asem no ebia na you say Ghana yetimi doctor tape no ebia na doctor tape na aliki samu ne pese yehu say na danka be ka sa asem we pa de say onye obi na jide obi nsa si paper na so ma obi no menyinde me kwa na aja Kofi me no ya adwene menyinde sa asem we de ntimi mfio ma mpanyanum mada dabi say you no ampa Okoman ye ho say odi kaka ye bua apono to no omra me chechensemu say na donga kufu ado pa na obi ahwe no 2012 2016 de ba no kura nkrofo fie me ka dukroma hemfie wo bana yina yidi na chi ni ade mu de montoma monso menhwe na efie nsia ko nson mu ani na adane sa putupuru no emu oyerom ye be na dama bia no ye de wo enkomo kwame cabinet ni be senum na no ndoabo enyi ni mfansi na ekohwe kwapin program no family why wada Roma kwa medi we chance in term kona Kasruana
mefa Castro ene Bernardo nke be kwa koye mpa boka krabati be ko omunye this year sorry asofo mpanyin vote me e kasa se gadam see ade yanko kwa me so man ye be kasa the church and still the people there some do mo jim ne church ne there sa statement there I am with you every day say church in free society no na asora koto 50 acres of land am ko ye see ye 50 acres of land am ko ye see ye anka mo fanya estate kura na anka mo asora man mo hire mo na mo nyi mo 200 cedis every year mo ko ye see ye na ya nipa na wu ya bato asase ko sie no ya say ya pay for farm obra funda so dem na afiso a ya say abaye enkaye dum na say to watch be na to drums bra asamba no until when we say the church as free society no there enokre papa now so yen kasa sorry ni nyina but the majority of the churches they failed the society it na akura no there every now and then okay me no be ya adwene yen to as 50 acres efa nkoye amusiye how he see for man sir and pa yen fast that kese ma pa kwesi eje encouragement na Edmond Williams honorable kwesi eje impenias kwesi eje governor appointee we kwapem north municipal assembly and pa yen kese koma sa nua number sen eno ma boaboa ne ma no kakraja yenso ya be di ho chiame ebi nkoma menua listo Kwame ohene da akosafo mafo na sen yenua Kelvin na Kwame aposadi dutum obi aboa and I say oya hangry boot oya hangry boot but obo e betwe na sim obo and yenua DJ Donzi and DJ Zigibi Sarmenti aboa pa no pa ejuma dia bro community best miensa na nondu abo a na sorry so na Kwame Perry the finest or the ejuma dia beto aso e dia ma bidin e de Kofi Ansong Baffuor betwa from Ikebia no pa e ma moniti a yedimode wa wuti ebia so azakese enko emao yes sorry so anisa akopọ